Ljudi, danas imam jednog novog klika. Budem ga pokazao. Zaigrajmo. Yo! Yeah! Oh yeah, oh yeah, oh yeah, what's gonna do? Yes, yes, Michael Jackson to the sky. Yes, yes. Kak je gubica? Yeah. Stay alive. Stay alive. Oh. Game over, motherfucker. Yo. Vidite kako nogice mra. Yeah. Oh yeah. I'm pretty sexy, man. I'm pretty sexy. Yo. What's it gonna do to me, motherfucker? Oh yeah. Tam, pam. A prezakonje. A kak je smiješan, joj. Uvijek je zakon. Kako te jebe, ajde samo. Yo, vidi, jo. Samo me vidiš ovdje. A samo me vidiš ovdje. Yo. I'm still alive. A kad skače, vidimo se kako udara se s nogama u nogu. Ko da poješe, jebem ti mat. Sweet. Motherfucker! Ajde, puši kurac. Ej. Jo. Nagano, drugo nogo, yes. Ajmo. Ovo je kao dance klub. Stand alive. I can't. Prefora. Ajmo. Alive. Stand alive. Oh yeah. I'm sweet. Okay. Stand alive. Opet sam sladaka. To je ovaj kompjuter još pederčina postao. Opa. Idemo sad tu pojesat. Stand alive. O Bože, pa di skačem, A prefora, Da. Ajmo još jedan puta sad na najduže. Da vidimo jer ćemo uspjeti. Yo. A prefora je. On se drive. Stand alive. Oni pjeva čak je kada igraš. Nemam sreće, ne da mi se više. Dosta. Kao što ste pogledali moj video, ovo je zadnji gameplay od Icy Towera. Možda ih još radim, ali ne vjerujem. Ako imate što pitati, pitajte me u komentare. Još jedno hvala. Bye.